Kaluguran kong kapatid, igasal pantayanan, inya pong kura para ko kintalang kandaba, misa na Sabado, miglinis kong kwarto. Kabang managi ko, atoran kaya gimpalis, ing krusipiho, ang makasabit, kitang wall na ning kwarto ko. May napuya ko yung krus, at may pakliya gamat ning Ginoo, at may pakliya naman bitis. Dimpot kayong Ginoo ang yung krus, may lunos ko king Ginoo, uling may putot laring adwa ng gamat, amporing adwa ng bitis. Sabi ko bang, Lord, I'm sorry, tiranda kami na buka, tuloy, may pakli ka adwang gamat, ampong bitis. Kami gagana ka, Lord, muntaw kirino yap San Fernando, sali kong epoxy o kaya mighty ban. Bang ituglong ko ang pasibayo rin gamat mo, ampong bitis. Nyabong palwal na ako king kwarto ko, bala mo daramdaman king Ginoo, mga mano ya kanako. Greg, nakasasaling epoxy, parang mo nalaman ako, dingadwa mong gamat. Bang mirasing bendisyon ka rin dakal, parang mo ka na ako rin adwa mong bitis. Bang may palaganap ya pa, ing maya pabalita, ka rin dakal at tao. Ako po sinaling epoxy, hanggang ngayon po, makasabit siya ining krus. Kristo nga lang gamat, Kristo nga lang bitis, at suya po get ang kwarto ko. Bangyat akalog ko at kalwal ko, agaganak ako. Andamano ning ginuring gamat ko, bang sumuyo kaya. Andamano ning ginuring bitis ko, bang mirasya pa karing baryo, ang gaging Santo Rosario. At yan po'y kayagkata na ning Ginoo kaya katamong ngeni. Memiliyang 70 at 2 alagad, at tinubod ng tidwa. Ing Ginoo, bisayang makiadwa at gamat kaya katamo. Makiadwa at iban siya kinadwa. Uling kareng Israelita ing number 2. It is the number of teamwork and collaborative effort. At yan po yung kayadwanan na ning ginungeni. Bisayang makiadwangan gamat kaya katamo. Bang kapamilatan tamo, milaganap na pa'y maya pabalita, lalong-lalo naging parokya ng San Andres, kaya kang tandaba. At sana yung kaya katamong pakibat kaya, Lord, makasadya kong makiadwangan gamat kaya pa. Kapamilataning kanakong kasuyuan, kinkikatamong kaluguran ng parokya ng San Andres. At ako po sa saludwan na kayo, pasalamatan na kayo. Uling dahan kayo rin may kibat para sumuyo, kingapong Ginoo. Kapamilatan na rin kiratamong BPC, ding BYC, ding kiratamong organization and movements. It simply boils down to the fact, makiadwangan tamong gamat king Ginoo. At ing Ginoo, bisayang makiadwangan gamat kiratamo. Bang minaganap niya pa'y maya pabalita, at mitalakad siya kayang kayarian, karing puso, ning balang metong, at metong kiratamo. Many brothers and sisters, in the beginning God sent Adam and Eve, a pair of couple. Go and multiply. Benindisyonan na. Niyang lilanganan ng Diyos ya danikit na, mayap kintao yung magdilidili. Giwanin kayadwangan ng gamat. Kabang matutudya yadan. Kinuwanin yung ginimetong ng tagyangadan, and from the tree, lilanganin babae. At binyene kamadan. May nga pawaw yadan kang yabay niyang ikit ne wow. At last, finally, bone of my bone and flesh of my flesh. At unang akasanin babayan po yung lalaki, miyadwangan lang gamat. Bitaw pa nyo rin gamat yung wanan. Both in, piyabing kaya yung sikanan. Bang mitalakad kayong metong pamilya. Nung rin, mangibaboy yung Kristo yung apong Ginoo. Kristyanong pamilya, ketiking niya ko. Nung rin niya, menibat niya pa. Menibat sa kintagyam,
malapit yung puso, malapit yung gamat, bang miyadwangan ng gamat, at may kalugod, king pamitalakad, meto nga domestic church, king mabilo gayago. Kaya may ibatan ni Eva, king bumbuna ng Adan, huling ay na naman dapat buntukan ng babae, in lalaki. That's not the way. Ikang babae may bubuntukan ng asawa mo, huling yung lalaki. E naman may ibatan niya, bakit talampakan ng Adan? Huling ay naman ipos yung babae para talpakan mo at pamantakan mo po tangin mo neburi. Iya ba iba siya tagyang malapit king puso bang may kalugod kayo? Malapit sa king gamat bang miyadwangan po ang gamat? At na naman yung pamiyadwangan tamang gamat, manibatan niya king puso. It doesn't matter who is above and over us. Eta mo midadalpakan, eta mo mituturing alipan king metong at metong. We do not lord it over. Habi-habi, miyadwangan tamang gamat, king kasuyuan. Uling yung lugod tamang king apong gino. Uling lugod tamang king kaparang tao. Uling yung lugod tamang king parokya tamang. Yan yung sangkan ng pamiyadwangan gamat. Pamikakalugod. My dear brothers and sisters, nga nang sinabi ng Ginoo ka rin kayang alagad, pray the Lord of harvest. Manalangin kayo. Ipanalangin niyo king makibandiging palutan, king paralayang, dakalatan na pag-obra, barang tipunan, ing kayang bukod. Let us pray for more vocations, lalong-lalo na king parokyatang. Sana din pantuki king bakas ng Father Ariel de Moco, adin tamong Margaret king MGC, adin tamong Charles. Sana many more young men and women, young boys and young girls, will be inspired, will be called. Bangkita pakibatan kayo saning kasuyuan king Ginoo bilang meto nga pari, religyoso kaya naman madre. Sana imbero na rin kaya tamang komi one day, either it will become a bridal gown or a bridal veil, o bero na rin madre. Sana rin kaya nakanta mo yung Sutana da Sunday, nung elaman pakisawa, sana magpari lang. At tukyan ding bakas ding very religyoso. At pasalamat ho king kiratamong vocation committee, promoters of vocation in our parish, suportahan tala po. Bangketa, aswapan tala pa. Di kaya nakantamong bisang magseminarista, o kaya naman bisang munye, king karelang biyaking biya religyoso, madre, at miyanya ni Wapa. So my dear brothers and sisters, miyatuangan tamang gamat, para yung kasunod ng kasalpandayanan king parokyatan. And let us pray for more vocations. Sana many young men and women, young boys and young girls, king parokya ng San Andres, pakibatan din kayo sana ng Ginoo para tuking king pakasama, king biya mamagpari, at biya religyoso. Dalarat